clear tu le ngai thatu zong ten zawain chi bai vek ule voin hi November ni kwa sang ni le som ni panga pathian ni a football be bom bungriat na kantar lang le don ani kar to pa in khel sang engomo zat maya oma football league lian trend khatte chung result te chu kantar langanga zanin in khel tur munom big tur nia kan ngai te clear ho na le football be bom dang nen he hun man kan tum don ani Nizan Khan English Premier League matcha Tottenham Hotspur suan ang khel mual man thiam Tottenham Hotspur Stadium Londona Samuel Berottain khel en kolna nuaya Manchester United an mi khuala hein khel budum taka hian tranga minute som thum pan ni na lek Manchester United tan Premier League Player of the Month October lo mandong tu Brian Mbeumo John goal khunga he goal baki first half Mulovin second half minute somriat nulama goal thumgot mai kan mu bela Tottenham Hotspur tamin mual nei tu kan ni a tro mai kan tum lo ti ni om takin an nor beta minute somriat palina tel chuan an sipur asud minute som ko hun pek bel minute khatna Brazilian Thyssen-Kai player Huisen Richarlison chuan Manchester United lama moi takina het luta tuwa na ni a ne na change to turanin ngai har tharna le siam tharna chang Manchester United tan delete chuan minute som ko hun pek bel minute rukna ron sud le ta ka wangin hein khela hian team ni ten goal ni ve khungin point khat ven lo chuaka Brian Mbeumo Manchester United player chu man of the match atana than ani Manchester United lamin zazela somli panga point pakhat ball changin Tottenham Hotspur lamin zazela somnga pali point pakwa ball an changthunga Manchester United lamin shots voinga anne atanga voi ni targeta kalin Tottenham Hotspur lamin voi som shots anne atanga voi li targeta akal thunga hein khela hian corner strumriat omin Tottenham coach Thomas Frank chuan 4-2-3-1 formation mangin tiang hem player arema Vicario chung goal vengin Romero le Van de Vinte defender Lion oma Spence le Puro te sira omin Joe Palhinha le Sarte midfield oma Johnson Simons le Richarlison te anma omin Kolomwani chu center forward atan dalu ani thung Manchester United lamin 3-4-2-1 formation mangin tiang hian players an rema lameng suan goal vengin Luke Shaw Harry Maguire le Dilite defender andinga Dorgu le Masoi te wingback a omin Bruno Fernandes te Casemiro ten midfield line lu luma Brian Mbeumo le Diallo te attacking midfield a omin Matheus Cunha chu center forward angin bul aron tran thung ani bench atangin Spurs lamin Kevin Denso te Matheus Telbaka Ugo Dogi Wilson Odebert le Bentancur te dalu annia Manchester United lamin bench atangin Benjamin Sesko Manuel Ugarte Lenny Yoro Mason Mount le Diego Dalot te an dalu thung ani he in kheli English Premier League kartop in rinizan in khela chuan amu nom ber mai o metia soitu po mi thatem tak anom ve thung ani Manchester United in Nipui Bazar laya an lei Sesko chu a in liama November thlachangin Ruben Amorim chuan Classic Bazara Sesko thak tu tur angai tu lok atul mai thai Tottenham man machon tum hian pound million somsari paliman Benjamin Sesko chu liama wangin lak chu ani a achol rei arin second half minute somnga pariat na Sesko hi dalu chau ni ma se minute somriat pariat na a liam wangin lak chu ani a Manchester United lamin substitution an manzo to awangin kim lo chungin an khelangaya hei wanghian Tottenham lamin an norna deu ni te pon angai thei Sesko in liam dan kan endikanga akhupa liam atur ngei ni in alanga chuti lai chung kan la chiang lo a in liam dan ni chol rei ngai ani don nge don loti an la hriat lo tu Manchester United coach Ruben Amorim chuan asoi thunga tin khale mai atangin Africa Cup of Nations khel tur ni in player poimo Brian Mbeumo le Amad Diallo te chu ramtana fe chu ngai turanga ni in Morocco tan Masoi in lan turanga ani bok awangin Amorim abuairu hle maya January transfer window in honhuna player Manchester United tian an lei nge in arin omthung ani Nizan English Premier League match danga Everton chuan Fulham lo mi khwalin
anin khel na mun hi Hill Dixon Stadium Liverpool ni in Andy Medley chu hein khel en kol tu referee ani first half ge chuan minute somli pakwana Everton tan ma hroina goal khungin Michael Keane chuan minute somret pakhatna achun zoma goal ni na khung tu Michael Keane Everton defender chu man of the match atana than ni in Everton lamin point thum lutak an hlo chuak West Ham United chuan London Stadium London Michael Salisbury and Colton Noya Burnley lo mi khuala first half a goal khat ve alud Burnley tan Fleming chuan minute somthum pangana ma hroina goal khungin Callum Wilson chuan minute somli palina chun zoma minute somsari pasari na Thomas Sosek chuan West Ham tan khung chun zamin 2-1 ani a Kylie Walker Peters chuan West Ham tan minute somret pasari na 3-1 ani na tur goal khungin Burnley tan Cullen chuan minute som ko hun pek bel minute sari na khung ma se point thum hlo chuan nan atling zo talova West Ham United lamin 3-2 chak chungin Thomas Sosek man of the match ani na inkela hian point thum hlutak an hlo chuak ani Sunderland chuan ang Kelmwall Stadium of Light Sunderland na Craig Posona inkel en kol na nuaya Arsenal an lo mi khuala first half Sunderland lamin 1-0 in man shruai first half a goal lut chuni Dan Ballerton minute somthum parukna khung ni in he goal hi Bukayo Saka chuan minute somnga palina arula minute somsari palina Leandro Trossard chuan Arsenal ma hroina goal khung ma se Brian Broadley chuan minute som ko hun pek bel minute lina goal khungin 2-2 ni a point khat ve lung oya tul Arsenal player poimo Bukayo Saka chu man of the match atana khan ani hein khela hian Sunderland lam hian 5-4-1 formation mangin player an rama Traore le Xhaka te hi kan player hriat larte an ninga in arin oma chuti line Arsenal lam ero 4-2-3-1 formation manga in remin David Raya chuan goal avenga Gabriel Saliba te defender Laya omin Timberle Califiore te defender Siran oma Declan Rice te Zubimendi te defensive midfielder omin Trossard Ezele Saka te Tarman oma center forward Merino Dalu ani thung ani hein khel pumpui thirin Arsenal lam hian Zazela somruk pali point pariat ball changin Sunderland lamin Zazela somthum panga point pahni ball an changthunga Arsenal lamin shots voi som pasari an ne changa voi sari targeta kalin Sunderland lamin shots voi rukan ne changa voi ni targeta akala he in khela hian corners trumli lai kan muthung ani Nizanin khel hi soitak angin Arsenal lamin azona goal chu alo na match riat ngot an nei nu a goal an chu ale na masaber ni in Arsenal tana nok chu Arsenal captain Louis Sunderland captain Amben Frank tu Granit Xhaka ani khel som pakhata tangin tiang hian Arsenal chuan point som ni paruk an hlo chuak ta a pani na Chelsea laka point rukin an falmek Zanina Manchester City le Liverpool anin ma chondona City in chakani chuan an inkar zawzong point ni chau ani don Arsenal hian player in liam an nei nuala heti chung hian khung takin Arsenal ang khel theya Mikel Arteta po in a team te khel dana alung oi thu asoi Stadium of Light in khel hi fingtak main Sunderland lam hian tho in an man tangkai theilo na stadium sira sponsor tu te banneran tarpo an hung nai veka he hian Arsenalina tho in le corner kick sa goal an khung thin na kan danglam na athen ti lo rual anilo in khelzo Arsenal manager Mikel Arteta chuan hliam pasari lai mai kan neya abik takin tarmalam player in hliam kan nga ka player te an chaw hle chuti chungchuang kan khel tha ma player in hliam nei nual chungin thani kan khel ta chu ania ka team te ka chuang ti in asoya goal chu alowin kan chak chho tluang ma sa football a hi chuan chakle chaklo in kar hi azim ti in asoi kan king puite khan direct bowler tangin goal nian ron khung theya faklo theyan nelo tin liam laka anche thei ma Ballard baka player train khat harsat na min thlen an om ti in asoya Arsenal hian an tu ber point thum lo chuak zolo ma se point khat an lo chuak ta tho ani nizanin khela Chelsea chuan ang khelmol man tiam Stamford Bridge Londona Andrew Kitchen ang khel en kol na noya ulsan lo mi khuala
second half a goal thum lut Malo Gasto Joe Pedro le Pedro Neto te goal khung bangin point thum lut takan hlo chuaka Hein khela hian Chelsea striker Joe Pedro chu man of the match atana thlan ani Chelsea coach Enzo Maresca chuan 4-2-3-1 formation mangin tiang hiam player te arema Sanchez song goal vengin Fofana le Chalobah te defender Lion oma Cucurella le Gusto te defender Sira omin Caicedo le Fernandes te defensive midfielder an oma Pedro Neto le Garnacho te winger omin Joe Pedro chu attacking midfielder oma Lime Delip chu center forward ta no lu ani thunga in khelpum pui thlirin Chelsea chakan phuzo ka zazela somruk pali point pakhat bol changin shots voi som ni an nei tanga voi ret tar ke ta kalin Olsin zazela somthum panga point pakwa bolan chanlain shots voi thum nein tar ke ta tum khatma an pet lo thung ani Zanina Zandar sari lechan ve Aston Villa chuan an khel mual man thiam Villa Park Birmingham John Brooks and Colna Noya Bournemouth an lo mi khwal don Tundin huna Bournemouth ti league table pasari na ni in Aston Villa hi som patni na an ni mek thunga anin tumnu number Aston Villa chuan meni som sang ni som ni panga khan 1-0 ne nan changa sang ni som ni pali October ni som ni parukan in tum chumin anin ne to ka sang ni som ni pali April ni som ni pakhata ero Aston Villa in 3-1 in ne na an changa Bournemouth lam hian December sang ni le som ni pathuma anin tum chumin point khatan hlo chuaka anin tum nu nung tum nga thlir letin Aston Villa lamin tum thum ne na changin tum hianin ne to ka zanina po hian chakturarin kai jok chu Aston Villa anni Zandar sari lechan vea vekian GTech Community Stadium Brentford ta Stuart Atwell ta enkol na noya Brentford chuan Newcastle United anlo mi khwal don Tundin huna Brentford ti som pathumna mekin Newcastle United som palinan mek thunga anin tumnu number April ni thum sang ni som ni panga khan Newcastle United in 2-1 in ne na an changa zanina nin khelna muntur GTech Community Stadium hian Brentford hian December ni sari sang ni som ni pali khan 4-3 Newcastle United na in he muala vekian medi som pakwa sang ni som ni palia Brentford 4-2 bokin an lo tlom le thunga sang ni som ni pathum te ne na anin khel nu nung chumnga thlir letin Brentford lam hian chumnga changin chum khat ne na changin chumli chu Newcastle United lamin ne na an changa zanina po hian Newcastle United lam hi buk rizok turangai ani Crystal Palace chuan Selhurst Park London Team Robinson a enkol na hnuaia Brighton an lo mi khwal dona team ni ta tundin huna Crystal Palace table pakwanan ni Lion Brighton somna an ni thunga anin tumna nung chumnga thirletin Crystal Palace lamin chum ni ne na changin Brighton lamin chum ni ne nan changa chum khatanin ne to ka zanina po hian chakjok turin thiam a harsa le Zandar sari lechan vekian Nottingham Forest one the City Ground Nottingham Jared Gillett and Colna Noya Leeds United an mi khwal dona he in khel hi Zandar sari lechan ve in khel bi ka chuan in khel mu number ani arin oma Nottingham Forest League table som pakwana omin Leeds United som paruk nan thunga anin tumna number Leeds United in 2-1 ne na changin hemi machin Nottingham Forest amin 1-0 ne nan changa chumnga anin tumna nung enletin Leeds United in chum ni ne na changin Nottingham Forest lamin chum khat ne nan changa chum ni anin ne tok thunga wangin zanina po hian chakjok tur rin thiam a harsa zanin in khel tur zinga in khel nga lel o berero Etihad Stadium Manchester khel tur Chris Kavanagh and Colna Noya Zandar so main khel tur Manchester City le Liverpool te hi anningai ome team ni ta tu din huna City hi pathumna omin Liverpool hi parukna an mek thunga tun season a chumruk ve ne na chang to in City hian chum khadan tumpui te ne tok pui to in Liverpool lam hian an tumpui te ne tok puin la nei lova Liverpool lam hi chumli chaklo zo ka chang to in City chum thum chaklo zo ka an changa goal som ni City nan khung to line Liverpool lam in goal som pariat an khung to thunga anin tumnu nung chum nia 2-0 in Liverpool in ne nan chang ve a chumnga anin tumnu nung Premier League big end letin ni Liverpool in ne na changin chum khat City ne nan changa
chum khat ero anin ne tok thunga zanina po hian chakjok tu rin thiam a har sa le season masa rin phak bakin Manchester season masa lam thlir le chuan rin phak bakin City an chechia a Pep Guardiola hawa no moi choi lo season an khartum ani season trantera City an cheswal ngal ringota Wolves laka 4-0 ngotan chaknu in Tottenham Hotspur le Brighton azonin an ne lova hemi nu hian match ka chung chu azonin ne na an chang le to thunga City tho wang lai tak Liverpool lam hian an len chil don ni in angai thei Manchester City and dam tra a he chanchin buat sai lai hian player in Liam Thom soituran nei lova an that damber in Liverpool an bi khwal thei don Etihad Stadium a Liverpool coach Arne Slot le anaute an ngam lo ani chuan an tan mual phona atling don City tana poimo berchu goal khung khol Erling Haaland che that lo ani a Villa laka goal khung lo nu in match nia goal thuma khung le to a tun season a match som pali tanga goal som pariat khung tu ani awangin tha tham athiang lo Liverpool ro Real Madrid laka chak liman ni a machonan chak om lo lai tak anin pum khat lai le an pau khau wang lai tak ani Liverpool tar nung Van Dijk le Trienten Kylian Mbappe le Vinicius Baka Jude Bellingham te ho an dan cha thei awangin zanina po hian tar nung phui kan modi po in amak lovang City midfielder Ryan Cherki chu atlang nel chhozela Kevin De Bruyne min hriat chu atir ti in Haaland chuna fakhiala Phil Foden an athiamala thengil lo bok awangin zaninin khel amu nomang Liverpool in City an machon an chak lawang ti achianga Pep Guardiola ne anauten tun hun ber khera Liverpool mi khwal hi an chak bikin arin omlo zanina hian Arne Slot an Florian Wirtz alu tir ton nge Mo Salah hoin tarma anin remle don ti rin thiam maharsa a midfielder Szoboszlai le Gravenberch McAllister tenin kopton nge Szoboszlai hi right back lama son thale don ti ringot po soithia maharsa chuti line Conor Bradley akhel that ema wangin zanina hian Conor Bradley chu right back angin bulatran le ring tu po an that nem le